Cardom. Kat news na labitong pen, suri-suri Deepavali Cardom nang nitum kadogawe panta pajuriklo. Deepavali amelur atur kitur bong asong thak-thaksi nang litum akaya long ta atur kemi lapen atur kangsam padowerlona. Kat news channel abitunga hin pen suri-suri ahir jume. Kibi githi. Orte injir. Jirpo jirpi fisar pusar. Lapen karbiang long kachinghong arat. Doana panta pajuriklo. Cardom. Bila meramai juri kindeng aramai ningkani sikit pleng katalong. Bukodan along arjan kihia cetai kangpu. Baithalang so MLA amek kachelana kisik. Baithalang so MLA Mansing Ropia make selok headband Assam Chief Minister Langkaning Jagut Ari Kachardat. Cardom Nili Karbia Berta Thanbang Sami Vidalban Kropi Nonar Juik Tha Bertang Ton Pen Karbi Lamet Amai Jurikindeng Aru Amai Inkani Sikiplang Preni Pai Craner Cap Ani Katalona Berta Kat News Pherang Gibirani Hipen Berta Nang Pali West Karbi Anglong Jirikendeng Ahwar Along Karbi Lamet Amai Jirikendeng Aru Amai Ningkan Isek Kepling Katalon Karbi Alam Kaningje Kepacan Pen Cenglok Ason Alam Kecetan Pon Lapen Karbi Lunkan Barim Cepaklang Pon Pen Mai Alim Pipon Aninkan wang ason thak-thaksi pining aninkan le thot tapre ni phai craner cap arni bokajan bisarjan ghat along arjan ki kachipate padopon bokajan bisarjan ghat atum pen chipatir pi pon pen bokajan bisarjan ghat along amat arjan ki kachipate padopon laso kecheng sia phan ie madhurjo thekial phukon ardeng pensi phita ing tips ing pupon lo ladak arjan ki hitang kelan lapen anparta Kilun ke kan lapen lam kering je hai huita padoji lapen ke thek sera tuma pha nong isita me kijut amaya long pajir ponji pusi birta long Baithalang so LA constituency IMLA Mansing Rongpia Phan Pre Craner Cap Arni Difu Joysing Doloi Auditorium Hall along LPG Corona Mai Piahut Kemek Ibuthot Thekpon Long Lilo Chief Minister Sarbananda Sonowal Lam Than Bomahut MLA Rongpi Mekejang Paklangdun Baithalang so LA constituency IMLA Mansing Rongpi Assam Assembly ke dohut amek kejang paklangdun dedapi Preni Pai Craner Cap Arni Assam Chief Minister Dipu Kewang ahut MLA Rongpi mekejang paklangdun thu alang li Hauragat MLA Joyraming Leng Lapen Lumbajong IMLA Sumrong Hang Angbongsi Ingnidun Assam Chief Minister Sunowal Lam Kethan Kejume Ang Dialong Mayalong Ari Kachardep Arki Arjudulong Pen amek Selok Head Pen Baithalang so IMLA Rongpi Pen apong Ari Chardep Dun Non malam sopor phan dihina pharman bertamo ington paniksina outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, flasks, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items.
House of Milin. Discount on all collection. 70% discount on items like ornaments, earrings, garments, dress, shoes, bags, baby blanket, etc. No discount on new collection. It remains as usual. House of Milin, Main Market, near Day Engineering, Difu, Karbi Anglong, Assam. Please step in. Milin Showroom. All kind of Karbi traditional and handloom handicrafts and ornaments are available here, along with gents, ladies and kids garments are also available here. Milin Showroom, MG Road, Main Market, opposite TOP. For more details, contact 9435433011. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran ke dam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bich kimchi phansi jitam bomlo. Nangki pray to duklo. Nilita hemgimi kimbomlo. Sita lahayalamben asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontang lo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo obi putat bir dalang bang thulo. Northern Afforestation Division ki parlopon Difu Afforestation Range angkang arlo tarlang su Eco Park along kibipon bamboo seasoning and treatment plan machine ke angru ki pawang phanchot sikinam pon loma mate kopine ale ki pado phanchot loma posi cherok tok arat tumpen karju pado pon. Kedamtang Northern Afforestation along Ridul Kumar Dhar DFO kedo hotsi labangso bamboo seasoning and treatment plan machine kenam ponjapan cyclem ponlo la sop hisuri hinira crepe planning kan non-duram teron DFO kedo hotsi la so machine wansi taralang so Eco Park along pangni ponlo labangso machine along pentak ke ongdung owe kimietum seke endun pen Varsai longdun popusi chethan pon rentilo bonta nonan bangso bamboo seasoning and treatment plan non puanta thangale kapawi det pen angru pawang angsi padu hangjanglo lapen adunga rayalong horbong koicho anpinlo forest department pen lapuson amo ke pawang videt pen kibiham chot aphan ke lagla katangka kapadam kopia phanlo mainte laso mission kinam pen ke pathua phansi kinam chot maputa mathadap mimialam the nangklang mission kinam pen moapi ale pawang thekjima thekthema matha parsik penle nam tuasonte nonasonke koirok redeja potlo camera person Stefan Teron pen ratis rongpar cut news Difu. Khotkhoti police station angkang Tilabosti along pre ni pai trainer cap arni kasa porpha hini apor malompen digonto bosumutari asapo elton bosumutari arta ningkan pli adung het lang tengalong kijanga jok apran damjuilo halapu
khotkhoti police atum adima long humri damsi postmortem aphan saidenglo asar pila pen asar bura tun kaningje ke laso ita bhata ahem phu pen laso swapran ke dam nang puthak akirap pinangji athe aron rep men silahai ahulik hutsi lang pangpen oa jok si apran ke dam nang lopusi akoi pi Birta Bangkila Pansi Kangton Poniklo, Lying Bomb News Channel, Domithak me, Kurang.